ole tuna chuanin nan 120 fps khel dang kan sei le dona chuanin amasbara kan mamo chu apps pathum kan mamo dona ni he CGQ tile Termux tile 90 fps si kan ti don ni chuan masabara chuan CGQ han lutanga chuanin initiative pakhat chu hotspot emo wifi kan connect ngai ni net angai la hungrim hotspot emo wifi net chia po lo data off pon chuanin atotlia chuanin setting a in lutanga ti hian setting an lutanga in thai thlanga about phone software information ti hi chuanin hei build number ti hi hei in click charger ang thian tian voi thum vel click ngai mai thia kitung ka click to angai to lawa chuan in back anga chuanin pairing hin met to ni chuanin developer option hin metanga chuanin in thai thlanga chuanin hei USB debugging ti hi onanga chuanin wireless debugging ti hi hemi tan version dia wifi kham angai ta ni chu hotspot po ha pui chala chuanin pair device with pairing code ti hi kan metanga chuanin ki pairing service fan ti hi tan kan solut ton ni hemi code hi 306039 tihan kan thon chu anga chuanin chumi zo chuan start ti hi pairing noi mi hi kan metang chuan second thum vel nga ti han hei kan ngak cha nga ti khan adik chani chuanin hei ta hian authorize 6 application ti hi ta hianin hei kan on don hengawi ke alai on nga ka chung kan out anga chuanin ke chung ka man chin chu hei 90 fps per puli ka mong china nang ni ron 20 indo du kan mong thai hei 90 fps ti te 120 fps he pui that tuk chuanin BGMG effects tool JM tools ti te hei indo du kan mong thai ni chuanin 90 fps ang kan lutanga ti chuan in khel no version ka hei BGMI hin ka sele na ve chuan unlock 120 fps ti hi kan met to ani chuan tian unlock anga tian kan lut to mai don ni landscape tarang ka pon lunga lawa kan out anga ti po han kan lut ngal top thai to te khan chuan ka soi le du pakhat chu ultra extreme 120 fps ti han alang lo mai thaya phone in ang lawa alang lo pakhan a smooth thawa a mai chuan a smooth ang chat vel pon nomang chuanin ka soi le du pakhat chu hemi in ti zo no he chuanin a graphic kha change to mi lo tur ani in change chuan a in reset anga abul tang ti le ngai dona graphic bi ka sensitivity vel te control ti te advanced control ti te chu a khoi dang lam vek thei thawa khami graphic bi ka kha colorful classic ti vel po khoi du chunin thlak thei tho ma se graphic bi smooth HD HDR ultra HDR ti vel te smooth extreme ultra ti vel te chu khoi dang lam lo tu sap ka ko chuin khoi dang lam ni chuan a reset vek to na chu pang chuan khoi dang lam lo tur ni ti khan a mai smooth chuan in khel thei to